يمكن اهم حاجه اكتشفتها لما خدت الكورس لحد الاكزامز انه مهما كانت الاكسبيرينس بتاعتك يعني 16 17 سنه ان انت ما تعرفش كل حاجه. it was a very good insight يعني ال breadth and depth بتاع ال discussions was very helpful. definitely انت عندك الاكسبيرينس on the ground بس going through SIPS حتى even بتديك starting points انك تexplore more في dimensions مختلفه. يعني انا اسمي فادي سلامه، صيدلي by education، 17 سنه في global procurement as a senior manager covering regions in Middle East Africa, Asia Pacific and Europe and the US. أخدت من كام سنة الكورس السيبس. It was very useful. يعني task was very known as an edge in procurement at that time, and it was a very good experience in networking as well. يعني يمكن أغلبية الكارير بتاعي كان في GSK which was a British company. UK is very well known of its procurement standards يعني one of the schools يعني. فكان بالنسبة لي سيبس الحاجة اللي بتماتش الكور اكسبيرينس بتاعتي، كانت الايديال اوبشن بالنسبة لي at that time يعني. يمكن أهم حاجة اكتشفتها لما خدت الكورس لحد الاكزامز انه مهما كانت الاكسبيرينس بتاعتك يعني 16 17 سنة ان انت ما تعرفش كل حاجة. it was a very good insight يعني ال breadth and depth بتاع ال discussions was very helpful. definitely انت عندك الاكسبيرينس on the ground بس going through SIPS حتى even بتديك starting points انك تexplore more في dimensions مختلفة يعني. الحاجة التانية النتوركينج مع الناس especially لو انت ما عندكش access لشركة مدرسة كبيرة في البروكيورمنت، ان انت تشوف بيرز من شركات مختلفة الديفينيشن بتاع procurement عندهم ايه، what does it mean يعني procurement، بتبتدي تشيب انت عايز تبقى ايه وايه الاوبشنز اللي قصادك. networking was a blessing ف it was very helpful يعني this kind of cross fertilization يعني. exam preparation course was very helpful to be honest. question banks specifically بالنسبة لي was very useful لحد دلوقتي بستخدمه. يمكن ساعدني انه اجيب جريدز كلها 90% plus الحمد لله يعني. ف great contribution comes from task support على الامتحانات as well. I enjoyed it a lot. انا بنصح الناس كلهم ان هم ما يخافوش من الخطوة دي سواء بتاخد الكورس او داخل الامتحانات، بس اهم حاجة ان انت تبقى عارف البيربز بتاعك. يعني انا داخل عشان increase my income، ولا داخل انه فعلا انا عايز knowledge، ولا داخل share knowledge as well. فاعرف البيربز، ما تخافش، move forward و enjoy. good luck.